Pemirsa nyangre pengerauh rahinan jagat galungan miwah kuningan ring Bali, pengarsan pebuat panggan ketar keyang nyansan nincap. Doaning asapunika, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra ngajan tenang stok pangan ring Bali kantos mangkin kantun aman. Dewa Made Indra ngaptiang majang kramane mangdane nenten panik buying sanimbun stok pangan. Krama kaaptiang tenang miwah deg-deg ring manah antuk nyangre pengeroh rahinan jakat galungan. Paiketandane ngejan tenang kuentenan stok pangan ring Bali kantun aman. Duaning asapunike Dewa Indra nguduhang ring instansi sanima paiketan ring kabupaten kota antuk tedun langsung ke lapangan nureksain kuentenan pangan saha ngelaksanayang evaluasi mangde nenten wenten mawesane ring panglimbakan arge. Yening wenten stok sanikirang mangde digelis kablik bagang sareng wewidangan tiosan antuk nukar stok tur nampenin kakirangan inucap. Tatujonnyane antuk nes panincapan arge sangkaning pengarsan sane ageng. Ring sajoning nambakin inflasi Dewa Indra ngaptiang mangde kemargiang operasi pasar murah antuk nes belanja tidak rasional. Dani taler ngulengang indik membuat nyane perkanti sareng krame indik kuentenan miwah keamanan stok pangan. Winata Bali Pos nguningayang.